Sanibonani ngiyanibingelela ngiyanamukela hlelweni lethu lezindaba eSphimela TV1 moqala ungena ku-channel lethu bawethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalezi phela iphutha lokukhohlwa ukushare link yethu ukuze sindlondlobale njalo. Sekunjalo futhi bakwethu nginibingelela nje ngiphethe uphelelana umfokachiya phasi emzimkhulu isigodi uthi masamini bakwethu uthi ke bakwethu nomyalezo wathanda ukudlulisa kuni maciko kaMaskandi uthi ke sanibonani bathandi bomculo igama lami engibizwa ngalo kuMaskandi bathi ke nguSinoko bakwethu uthi angilutho ngaphandle kwenu ngiphinde ngibonge kuproducer uMabhlukwe umfokajawu phasi emzimkhulu ngendlela asebenza ngayo uthi ke bakwethu ucela isupport uthi ziyatholakala ingoma online kuzo zonke izitolo zommusic kanti ke bakwethu ubale uvidmate wabala internet kanti no YouTube ubalile bakwethu uthi ke inamba yakhe ya kuWhatsApp ithi 065 7463212 kanti ke mawufuna ukumfonela inombolo atholakala kuyona ithi 076 46 33 714 kanti ke bakwethu uthi futhi uyatholakala na Facebook uthi Sinoko semfezi kanti na ku YouTube khona bakwethu uthi Sinoko uthi ucela ukuthi manifika ku YouTube bakwethu nifeni like and phinde subscribe nenze njalo ningalikhohlwa ukuthi lokushare ilink yakhe kanti na TikTok bakwethu uthi uyatholakala @Sinoko 46 uzofika umthole la khona bakwethu kanti ke bakwethu IP yakhe nengoma ezu6 ngaphakathi isihloko sayo sithi ngcono ubayeke inombolo 1 uqala uthi ke bayangithanda abantu kanti yesibini ithi uthuli yesithathu ithi ngiyinkunzi kanti ke yesine bakwethu ikhuluma ngecorona kanti yes5 ithi ngcono ubayeke kanti yes6 ithi njengoba ngisegoli nje usho njalo bakwethu ke uSinoko uthi uyacela ukuthi nimsupport bakwethu uzoqhubeka ninikeze ingoma ezimnandi nothando kanti mina bakwethu njengentatheli eSphimela TV1 ngicela ukuthi ningibambe video nelandelayo ngokuzayo. Umhlaba uyaphendula manje le corona